Dijepeleh memene lo. Dijepeleh, Yen mungkin bener sayang memene piana ka pinang lo jaya dua. Sayang dong kok sayang. Masa panah aja bersaing. Panahnya mau payas, meme milu mau payas. Panahnya mau lipstick, meme milu mau lipstick. Ya ada unuk itu. Benane sing dadi. Benarnya sing tadi. Len gak mana dua. Oh man kengke. Meme dari nadua semangat baru bangun Pak Buan ya mak. Oh, Pak Sedar, maku si segang pengkatibat di behe. Udah marah nak tua. Saya baru bangun pengabak kaca, balik setik ke. Irit yang kan meme tawa. Sebat kenah lo. Sebat. Kengken dije sebat deh. Hijau sebat deh. Nyen awang manian ada natrunom lali mai. Bisa bingung ya. Bingung nih kengken. Kenan panane nih, kenan meme nih. Dia jelek nasib ya bisa meme juang. Aduh, ken tunangan dah sing pocol. Aduh lo cablak cegege. Yen sakitnya jaket tunangan lo cek bang. Oh, belek punyen mo ke. Tulis sing dadi sing meme keno nih. Ayan mo. Masa sing dadi keto. Sing dadi meme Sing pedalam meme kekene. Kengken nih. Kayak rado gati kamu sabat. Yen sing bicara benang bang kadang menjelaban sing itu bang berak ipidan kakale nanang lu. Nah, oh nyansan. Kang ujang memang lah somah ke kita rado boyotan kene. Sebilang aja ijo yang sing gisian lagi bongkak lu potong. Tiga kene pengklu pengpat ble kita ble tame. Mai jo malu. Pengklu pengpat yang memang kita jag sing nggak ngudang memen itu nah. Berangkat sing nyamak risekan. Tujuan beline kumat. Sing ngerti kau kan memepeng klubeng pat kengken arten itu. Ai dono. Nah, sang kalau meme yang mepayas ke kene sing itu. Yen cara meme di tuane subuh sanang payasi. Oh gitu. Yen be meme ngenah jegeng, pengangon meme lah sai idongan papan lo pesu petang-petang ngelubak. Meme mudo babe. Ngelubak. Meme dia tuh orang bapak jaga rakyat ruyut apa boleh nak len. Mes ledan berpelai benar kerja meme nunggu bapak jaga gitu nih. Baru dua bapak jaga kenap orang meme Menajen aja keketo sana saya itu. Jadi lo tutur ini. Wah bajang-bajang. Ben manian sing itu. Wah kangalih kuranan. Kangalih kuranan itu sing itu pilihan benepang sing cara meme nasib iki. Oh milin. Buen pidan tiang alis soma pilen tiang alis. Benar pang sesuai masih pangadong umur. Menekengken alis tiang. Di samping umur sing itu. Nah, sugih pelacur. Yen sugih jagda pemetari ke meme jak melayap dia nganten ke nang meme cucu nang rotas. Oh lo dodang lo. Pilihnya suge. Bila perlu so kasih nasinya lo kan nasi tulen pun nasi selo. Oh yang benar pada ngadokan. Yang pelet sama dong si tiang yang perayaan ini bisa go. Mimi sing latongos cuma nang ini benar-benar yang butuh ini. Saja mi. Tu kemunya ni mau lo cabla. Turen meme pengpedas nang. Yen parinekan jodoh jatuh karmon itu. Dadi sing besamat bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Dan aku sebagai dosa yang widi ning udokan. Luang saja memang lapiana lu kadadu. Nih lo kalau ditakon kau kene. Nah, apa kadakon nasan syarat Kene me. Syarat yang mentakon. Nang tuturen tiang aparten Banten ini. yen paulukan Banten datang nang iki kene ini sing nawang. Oh bapan lu eta sisai-sai ngedek lonta. Paling mana bapan lu takone ani lo. Nah tiang kalau juara yang mentakon. Meme kalau ngomong apa sih? Ah, memang ngalih Banten bos lang-lang takone. Yang lingkungan dengan yang mapun ini. Kanti nune nang meme neng ale bako ada ketakutan aku. Ada. Nah,
mumpung bapo sida nunutur bang do yang alan tengahi nyakan konen beragat memunyi kan uling semangat kalau ne sida ban bapo nyautin petakon lo ke apa kertakon Kene po. Dibi bapo sih nunen tiang aturang ayang di nu di puro desa. oh nak mulo biodalan manapo Tuh subo. Tadi ada timpal tiang yang metakun kape nu kodan tiang. Lo Ratno. Lo nawang apa mire Banten itu lo. Ketuang tiang lo. ini Tiang sing nawang. jatene yen sekenang bapo petakon timpal leken lo sing yo teken lo petakone nak walu yo mapet nyug jugin kenak bapo bene bapo dadi pedeso ini nak wala kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken lo jak makedadua nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin ban munyi Banten ne malu be patuh kenwo Banten wanten tuh ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih Mabalik artin Bantennya mabalik. Adik kita. apa kerana Banten ne artine mebalik patuh ken mewali wireh amerta paicani dosang yang widi ne tandeng ngangoni sen Banten widi ne mepaice jani balik kang aturang kini tau pinako daging loh bapo angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pato icen ido amerta pangada sok ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita ceraraos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti ke merajaan ke pura ke peryangan do payas ken gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil ken ido sang yang widi pangado baktian ne kaping 3 wali balikin bapo wo patuh ken bo Bali ne gumi pelaka dan lo kawanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan kayang dinata ke ngemonas lemeng liwon kayang kesong mah kena Banten ingat galungan kayang sepit semprong jalikan pelakat talanan kena Banten lo dumada widi suwejo wireh irago jak mekejang serta eling tekeni dosang yang widi nah jani ne perlu tawang lanturang bapo bendeknya pangdo ngawak-awak apa ne dadi tandeng ngangon Banten Saja po. Pangseng tiang beler. Pangseng tiang awak. yen pete amapo ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluh uyaden ane lekad uli taluh luwire apa taluh siap taluh bebek taluh angso kayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne mewit uli sarun tik-tika oh rako-rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penek dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwire ne jenek kucit ne gede celeng sampi kebo kayang kuluk dadi angon Banten Kuluk tadi yang ye nak macaru kaden ngale kuluk banggung kam dawidi aturina ketau menyen buto kalau bang lapan banyak dak-dak bumi awan anado menek tuun done menek gene tuun ingatang yen sing metemu menek tuun sing ado pekarti di bumi Oh, jadi bo pedas ya. nah ne ada biu sing dadi angon Banten nih ingatang kan ada biu nih sing dari Banten biu apa biu kayu sing san dadi angon Banten jadi orang oh ini nak Kengke nih, masa biu kayu sih nadi yang Banten? Diingat yang ya nado nak nandeng suci ngalih biu kayu kok. yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dadi angon daging suci bapo tahan keceluak kepakan
Ada wok-wokan barak-barak masawang coklat Dewa tua yang jegek gobang bakat beli jisiu ada pina bungkul Yang mal gitu. nyenang tawang tumen pesum apalah dana agak pesuong anggut nih keles izin mabok kateo apa apel kayu ora coba Bang Santo jadi nak berdua ada apel kayu biu kayu duren kayu nih keco sing dadi yang aturan panggo salah Nah, wih yang suba tengahi kumi sisan udah kliwon pagarosi maro biu nasak nu abo kepekan yang ngalang nah penting utang oh bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang peste kena beli apa ingat nah sesuba metaki-taki dagangan mencelak ke paon pada malu yang mesti mencelap ke paon. Oh gidat jalikan jit payu dadi grafik wapin mengojak muka kedua Adi budok ini yang budok Payas penjegek luas kepekan. dagangnya karadap apa dagangan nih Dagang ini ada. ya coba dagangan nih ibu nak bocok nak si kubung ujang sangat ditangarin bapak kene joh pekene analik mentas di bengange maro bener tekan jalannya ada truno nang jakodan tepukina bener mengotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom bulo nang ireng reki merariang mudiang dodoh maya dudukan pada kepekan ampunan di tengah margo nak rame reki wenten kubusung reki mereriang Kebubu nih ayah. ya duo nang dagangane awake gerenyem dak kodan soa meludek obat lepat kemudian Yang aja bapak sang sayang yang. Aduh jani nak gitu. sing jo sang sayang sing ado jelek ko nak tangar bako sing jejak nak jegek oban panak bapo bapo ngelas sekahe nyentune nang aju Nah, apa nyanang si bapak. engal lah mun sing payu dagangane do meklo jak si kebang kidian awak kene Kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben wala ada nak lewat jalan ya takon nyenawang melarapan paswe cam kawi ada nak legeng nguning ayang atur mirip dijo tongos gunung mega kemar Ireng sambil memargi taken-takena. meme payal Dinin deng diwang di tiang mana sane ke bawah gunung puniko wantah madur kamu pisan indah dos nasi tiang paling mau cokor dewa sampunan ngungsi tuntungin ukir mego kemar puniko jantan paling mau cokor dewa pacang sedor Apa ya? pang nawang nah ien raosang paunukan hidup mati uli hidup penekane ien suba panamaya gelah lakar ngemasin pati sangkaning tansue jekawine di purisan melingih sing nyanang sejoh-joh jagat ngungsi ukir mega kemar yen suba panamaya mekrangkeng besi megedong batu tanurung lakar ngemasin dan jadi pangsi yang ngalem neklo mengal iring Nangiwasin asapun api adi soleh Api aksen kok
Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nah iwasin dong. Tapi Tunggu dia ada penara ancok-ancok. Badah. Nak penarak mesun kan ancok-ancok nih. saya waktu Untuk jemur berjalan es saja. Ada tuh durian. Dan Suryani nih kok. Nak ke pasar nih kok. Be nang ngadep sayur-sayuran. Aduh nang ngadep kangkung. kangkung. Oh ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah tuh dagang taipat. Lejak sorot tai nih. Weh, tar sedang melah perjalanan lakar ngelewat pekan. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembekal. Sampun nang mewah. Kijang tan kuangan PC ya. Wah, Ngapi jadi tumas. Bebas. Beciko ring pasare patut takena. Katah nama masar saking desa predeso menawi wen tenang kuning. Irikut saya waktu pisan ya ada nama ngiring margi. Iling. Neseng dah diajak menguyu-guyuan. Mereka mau, Masa sih nyajang-nyajang? Bisa ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar. Aduh, cemula lemo sengelakan aja deh neo. Masa timpal perot kedo lawan. Bakaran sekan masih ngelek-lek mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sekan lekai bawa cuma naik. Pas Eh, ngangkat kena wak sakit kene. dah kedo Cina. Melehang aneh-aneh Ci. Yen seng teh buat pesta seni tawang Ci. Maksa kene sing pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya nye. Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kan ada situ. Ci betawa aja kena Ci. Kenapa? Baru kedo timpale gelem ai keden Ci bapak sengsan yang ngelak pipis. Tahu kan Ci. Mula dia mau nyiriang lepas. Nah ya buat terus saja yang belum sing lapis. Kalau sakit-sakit mak gaya ini. Ayo kan mata duitan ya itu. Mana aja. Jauhnya mata duitan, Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supiah duduk. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang Nah makanya semua mata duitan. Oh, gitu. Kecuali ini buto saya mata duitan. Wah ane butuh sing mata Saya duitan. mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Ija do Masa? perah. Buto ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mula sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Cengker maksudnya. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh saya betaron noto. Oh, sing noto gitu arti. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatnya nak apa man kau gae nama. Macam sila pipes saya berketimpal yang on gae gitu kan nah. Paling ngale gae. Nge, Kene kene nah. nge. Dia timpale ang on Ayo. gae. Man apa? Nak turunan dek baju ini pang. Ini bahasa dek. Bahasa pangilinan dek. Menek terus baju nek. Nak baju to nyenik-nyenik entah. Makin kengke cara ngalepis. Kene cara. Nge. Ajak ngai kesenian.
Kesenian. Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, ane klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam, jadi lan tuh bangkit. Oto bangkitan mungkin. Melanguro ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan nake. Kesenian ini. Ini ngerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama, Ah? ane klasik-klasik, ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara, alia mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik, Ane nomor 2. saklar-saklar. Coba ane sakal kedai kencang. Bungut sini lah belum jadi dong. Ngomongnya besen tampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu mana saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Pangsen modelnya? anu gitu Terkenal anu lah lah ya. gitu. Terkenam. Model saya dah pangsing kabang, Eh. parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh Wayang kuno tuh. kulit. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Nak, Lolos yang tadi mau kan? nang isi Aman lulus yang tadi makanya kan mogonyo kan. Ane keke badan genye. Genyek ane kini. Yang senawang genye. Ane kengkeng madang kengkeng. Gesek gesek jeres. Gesek gesek jeres. Hei, stop. Gitu, adi gitu. Genyek apa gitu? Engken. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genyekan bisa objek nak kita. Jet apa jet sok apa og. Man apa modelnya Dodo apa? nek itu mani-mani maru cocok. Men Jadi kain. kan mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngidal, ngomong pang komplit plet. Oh Arjo ya. Oh. Arjo lu mau nih mau Oh, kejam sih. kesenian kebudayaan ane lama. Ah. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Ajak dulu masa ngidang. Ah gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang Pana Arjo. Iyo kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Men Ada apa jenuh meme lo? nyana ada nakon ijo memen Arjo nih kita anda. Orang mau bangkot. Nyana inci ada nakonin ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag. Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan ajak dua lapis. Akhirnya Dia panglang. si tukang tabuh. Ya joy. Tukang menggamelan pergi no. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak sepi. Sinyak bergairah. Nggih. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar-segar dengklau dengklau. Yang Betawang teori nih. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Toleh pergi nengiga. Iya, gitu. iya. Asal mancetan jet nih, ngerdak aja jauhnya. Wah boleh tuh. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancetan? Pokoknya asal meredak, karena mancetan. Nggih. Asal mancetan, marah ngeredak. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matanci di jet jangan. Kosong lagi. Boleh jet kan gitu. Nggih. Asal ada na uyut biarkan batal. Betul, nggih. Batal. Nawagang ngereng para penabuh sarang sami. Titiang enten atur samatra reng para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh reng regina. Asal mau ting-tingan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang kerdak-kerdakan pengkuda jitnya mau ting-tingan. Bagaimana Bahasa bentiang redakan? ngerti, ci ngerti, ci. Nyanan asal ketaro, cepok mancitan.
Aman sing ketara ojek terus. Ade misi ketara. Nah kengken mengkap arjone mengkap. Kok beningan ken Juma toh? Wah. Bajak anu gugong aja Sini ini nih. kemana dijak kaden. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkudo. Oh sing karuan. Ilingang puniki natan karuan metingtingan. Wanta tugas kanggo ngerdek mantan. Asal uyut nyagan batal. Pas. Siapa kata Pak Ciman? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa mah kenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Ah bisa tak gitu. Tiang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah tiang belahang kendang. Wih. Dok anti belah kenang Nge tiang sing demen ngomong, maro pembukaan pesta seni tak aku udah tiang belahang kendang. Ulian kengken dok. Ulan kepantegang kenes nih. Ade pantega. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Depan datene nyak tepat gong aja kenal. Lu Nanang gede kene. kenai. Alek gong ya. Nanang gua siap nih. Nanang gua siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dados kentan bungote. Cara orang udah nabi zane mengrananya mabawas aji abang awara. Kayaknya bulas nih. Pas gending kan nananya tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas gua. Beda, Bulas panaknya jang di pelanggan nih. beda. Mancitan bujet memen nih. Nang kenang alu komunian. Pesaut, anak-anak hijau nih kenang nih. Song nih telapa. Pesaut anak-anak. Lacurana jinomit. Des. Satu. Diapen jelek tua si dewa nengala. Gede-gede kayan, Yan. Yan. Gede-gede kayan. Yan. Oh, Aduh, adik kita gendengnya. belus kaset nih. Suka Duka. Weh. Gamelan Arjo apa terbolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancitan coba pergi nutila masih kayak gitu. Yan sini. Adi sing orang adi. Ye. Tuh kengken aku bukan pergi nona ngedom tuh kalau mengendeng. Suka duko acin gede ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerak pergi none. Marap aing nak benar magama. Oh perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Nah. Teken gerak-gerak ikuti dengan tapo. Nah. Silakan. Ya. Suka.
Senja terus beding-dingan nih. Adi terus kocak. Pacar suor mek keler mangke aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabuh. Apa kapan naik? Kapa-kapa. Megening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Yen megening mancetan ngerdak angsal. Oh kentan. Ah, Oh kadang-kadang dia terus mancetan marah keredakan terus. main jumina. Yuk. Wenten sane tuna sang ditnya. Waduh, bakal ini dewe kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong bajang asing truna tiang lama. Oke, weh dewe ngomong bajang. Nggih. Asing duno mah kejangan nahan. Ken men nyakin, ken men sing nyakin. Liune lah nang kewah. Pas lae se. Biang dewe belum. Nggih. Ajak ke kudo jangan nahan, oh nyakin. Sosial, bener toh? Weh, Kijo lung, aja nang lung, lodang luung. mau yang ada nang lemas aja rasa gitu. Kuda so nyakin. Buka dasar bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kena ge. Kengken. Jadi aji ngurin. Tingkah bajang melak lawan jelek. Nggih. Anak sengko ngomong bajang. Abang sengko. Tapi Mewah. Pangsing cara bajang serawat. Nawang serawat. sangyan Ane unyang-unyang belakas tuh. raso Raso. Tetau ke nemangodowar. Mekelo-kelo bakal tutut. Ini dewa nggak bakal bajang sangyan. Asing ngelabrakas mutul nyele sangyan segi dewa nih. Lulu panggil pok lu hodor. Lain dia pasang tanggung jawab. wedok Lutur kan timbal nih. Beda, Kak. Saya marosan nyanyi kolos sangyan. Seret lu panggil pok hodor. Ngantek tua milu nyele. kan kedua-dua Milu ngodorang belakas. wedok Di pekat gue nih. Lo. Panggil pok sangan lo. Odor. adik kedo adik Enak tua sing idang odor gitu. Bisa setelok bisa kayak gitu. pakai Adeng tapi nyantel. Yeni dewa apang melah panyacara bajang udang. Jawa tuwek Jawa guwok tongosnya nih di baduur. di sini Yo lo ada dewa ngos wek je kone di do tongos nih. Yo di do tongos nih. yang diingat deh Bakal blokin dah. banyak Berarti nahu kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. pemelang aja Lang aja. ada gaya lo cuma Nah tuh. Aji sayang dan kentiang Udah ngaji sing saya. Dua dewa dan bukan ngaji nih. iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang Dia apa? kapal terbang Apa terbang? oh. Karpantat ben manis ya do. Sakit kali gai. Kali beli kapal terbang kali ngaji. Ini maro sayang sing ngerti panak. Eji, ya na sayang ma piana namu lo keto, apa jadi petan panaknya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang saya ke panak apa lagi bang? Panak. Nak kau mamantau lamun cuma nak kau sing. Terserah. Oh panaknya cek selaset dengan lagi duit. Panak. Nih lagi pok nih. Ini mangguk buat ibunya. Ada nalo ya panak. Dibuka ini nyakitin kapal terbang. Ya, pakai tapi tante jangan panak kan? Ini ngai peliang. Mau kau kena gaya kan? Tawa kan lekat dulu kadang ibu nih. Ya, cara. Butawang kini panas gumine batal, lang bakal lekat. Ada Ya, nana cara. lekat, megarang lekat. Jadi kenyakitan ramo. Biaya, Sing idang. tidak. Sing. Mati dia aja. Enggak dong. Mati. Wih, sing idang yang mati. Mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngai bin. Be. Sing kuangan celebongka. Aji beli yang tiang. Sing idang. Aji. Bos ni mana? Ni mana?
cicing cie. Gamal apa deng 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 plen. Plen kau. Ah. Menangkin. Sudeng. Sudang. Benar. Mulai. Woi. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Motornya dicongol ya mulai. Woi. Megambal kalau nih melajak dang dang deng 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 bleng deng bleng. Besodang kau nih. Besodang apa kelek-kelek gini. Menangkin apa nabi ya? Ikan nilar, cabang arwah kan? Awak boleh jurusan. Apa jurusannya gitu dan mah? Itu cuma jurusan timpal. Tabu duen. Ken senjata ini ciliak. Panake. Nyen panake. Yo panak. Iya ayu orang di panak sini. Nih, Ngawak. panas ngerti nih. Tenang dia. Soboren sing disoren. Ampun, tiang magamal, jak. Dah serbas pelih kan di tiang niki. Di tiang mereka nak sampun ibung sarang Braginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking Bragino. Melanci sebagai penabuh konsentrasi si tekan penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan instruksi ya. Suwun nabo gitu. Udah keras. Tabu drama. Nih mesti belok. Jadi Arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mulo keto. Panake lagi. Kapal terbang lagi. Kapal terbang tadi ya. Penangin. Panak dia. Wah, aduh, ben masih. Orang sidang. Hei, ah! Ah! Dah! Wah, nih. Lu kayak apa tuh jemaksi? Nang melang inget nang celuk kodokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas tro. Batur sing ngatur ngayah dipuri. Tadi nih tidung ya jemaksi ke kene. Kok kayak apa nih jemaksi? Hah? Hijab matan sini. Kak, apa cuma kayak nilar? Wak bola jurusan ini mah. Yang Nang bener-bener jematur maret tapi nukudan bener nih. si anak liung lah benar kayak ketage. Apa nih ganti? Ane ganti yang maru. Kok gak enak apa nih jemaksi? Tiang Arjo, tiang tadi Nanang Arjo, Gusti Ayu panak Arjo. Tuh panak dia gitu. Ken yang udah punya anak belum sih? Ken buang anak sini. Ken punya anak.
sana. Ket sampai sini. Makan dulu. Yang Nana Arjun, mama dulu. Hei, gerakan mau cacingnya. Gerakan kebukan. Ngajak dolar petro sambil yang meliangi dolar rubah. Mario jadi ngepasan. Bukan. Dijak sarang tuh dua. Demi lu. Dijak kenapa? Dah, gua kan mati ini. Demi lu. Dah jalan. Iya, jangan segini. Kau sabang masih dia nggak cicing. Ning, Miskin namun jukung kan. nang kenah dewek ayune. Ayu tan rasu kapeneng semitan anak tuin kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba gele, ayu suba panjang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan. Ien tuah dadinya nih deh haji nih. Dosanya nayu pak reng linggih ide dua gong gede nih. Dada siapa nikah Ji? Bayonya lakar tepukan ayu nih. Oh, banet yang bajang ada dogong gede teruna. Yang serahina ngiring ide bahaya siapa nikah? Dada suau mangken aja mau balas kentan. Sekadet yang ingat lu cerek yang sampun ngayah dikiring puri. Mulai setadeng ngiring ide dogong gede. Kayo nih dek yang alu weken masa meton Ji. Terus yang pidan juga sayune nu cerek ada nih. Ini. Apa mahawenan dewek aji nih? Memelak pejalan ayu di tamangan jande. Tapi mawenan Ayu lakar jangkepan aji. sarang sira. Sarang itu dua gong lingsir nih. Aja ada dogong putra. Bo. Ji, nak tua, nak tua, Ji, ada yang ngedo Ji. Duh, ayu ngenah anak subot duo. Nyot aji nih bang kawang ayu. Bang presiden saya naji nguasi duit jagat ini Jepang sini. Kalau ayu nyak menjangkep panduin di subane lakar kejamak dewe kayu dewe. Ngeritak kalau ditunyen aji lakar mulang pengelat semaro ada nih. Mang dari detan sida nyamau ke dan ditiang. Bener. Kemana ada ditiang? Kemana sapu niki Ji? Kengkene. Kasan pet prada bentan atruno sane manut ring mana ditiang. Ijen ada ditiang antar sarang lagi Ji. Matung dia ngaji nomba. Saja mau paling belajar dosa lo kan bukan jebol kan ada nak Ya lo. Biasa nih. Ada ditulis pakai apa? ketenang dengan Apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di dagang. Peman minta izin kan mantri pasar ngawag-awag mendagang. Dan sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Ben itu mendagang. Kebang kok parkir dah. Kenapa nguyakan montore? Begitu. Kengken cek campai no mantri pasar.
Diapan mantri pasar medagang. Bisa mirip betul lihat. Lah lihat. Yang mau dagang sing dadi madokan. Oh, dan tadi mana? Dagang kain sing dadi madokan ja dagang baso-baso. Dan tadi. Sing nyanan mau seru kaina. Oh, nggih. Ane dadi madokan. Dagang napi? Dagang lawar baru dadi madokan. Dagang lawar man kan dados madok kan. Loh, nih harus sang mabinan-binan mantri pasar ini. Mabinan kengken. Bane dagang lawar jekek, liu ngidang maya, dagang lawar kan tadi madokan. Sing coban paling liu no maya. Man? Yang sing adok kengken mah da lawar. Aduh lo, jadi mana udah mantri pasar cara merdah ini Saja. Ay, Mantri jangan pasar, sampunan juga galak-galak kentan. Nyen galak. Rago nih. Bidan tain tegoro. Dan ya degorot, yang tumen pak biasanya nasi kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh, bago nih, Pak. Oh, baru tumen maro jani. Bung Edan kan becikan kenalan aduh. Wah, kenalan. Oh, pangkat dong wawuh jak mantri pasar. Penting saya jadi pakane Oh, sing nana dati. Tiang mang doning pak kadi teruna niki. Kengken naksir sagetan. Kagak. Man yan mantri pasar itu no kengken. Yan pak kadi teruna. Yang hari bajang-bajang niki. Oh, nu bajang-bajang. Nak ke bajang, nak ke tua. Mantri pasar itu urusan nak bajang nak tua. Kadang nak pecah, nak peron, nak sengkok, dadi medagang. Nang ale gae toh. Pak Mantri pasar, sampunan aja kentan. Mantri pasar sing di tawah dikenteng nih lo. Papa. Kengken. Makin dan sapu niki. Walau tiang mantongos nih lo. Kadang tiang nomor tiangnya. Oh, ngajak mo medagang. Iya di bawah. Man? Pak Mantri pasar, nomor di kartu di nyogok, Pak Uli. Oh, mantri pasar kalau sogok. Ini. Bang nggak mau pen-pen ke jeling-jeling. Adi senggan aja kentan kan. Man? Rago nih kelbang tiang pipis. Ada uang makan. Oh, mantri pasar kalau bang pipis. Ini. Oh, pes perai nih. Oh, dadi. Dadas kentan. Dadi. Pak, sejati ini pak pedalam tiang. Oh, kenapa nih? Marokah di pekan, gue mencelengkang ngerendak ngurusan dagang. Iya nak tugas toh. Lah kote je tugas, masang seduk apa sing mang. Yen gua pak polos, jadi tiang mang nasi, mang pipis. Oh, tiang mang pipis beli nasi malu. Oh, nasi malu beli. Iya. God beli nasi, beli kopi. Oh, beli kopi. Oh, jalan pengiyunan kelapan makan, si dagang nasi medion beli. Yen gua liu makan, jadi Gadai. apa pak? Kepetang sing laba yundo. Nyen 2 beli nasi ji 100. Iya pak, sing apa pes nih? Kau ya kalau bang uang makan. Nge pani tiang rugi yang penting mantongos nih lo. Oh, nah. Kange, Ini 100 mainang nah. beli satu sih. Kejango kang uang man roko katik kang uang. Nggak mau kamu. Makin Baik. tadi Ini. nge kang. Kalut 100-an breng-meng kok kene. Oh, nah kanggo kal temel. Oh, aliang taipat. Oh, nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelah jak tadi. Ada. Oh, kadang dor nabe bang. Berapa? Yang Pak, yang Nah, di tadi pengalat. yang kan dagang ya.